Jodak ma Muslim e kar chung'od bura ma Webuye e kaunti ma Bungoma dwaro mondo migawo mar alwora okaw okang' mar chik ne jaket mwandu moro e alworano kuom wito taka e alwora Aoyae. Jodak wacho ni jaket mwanduno ne ok okawo pachgi e wi okang' mar puko taka e alwora ma gidakie, ka takano ero kamoting'o nyaka oko mag anguro ma sani giwacho ni golo tik marach e alworano kendo ketho chenro magi mag ohala. Giwacho ni jaket mwanduno bende ochiko pi taka ma olore e apaya, gino ma bende koro kelo negi luoro ni kigidek yudo tuoche mopogore opogore. Wuon lobno kata kamano oyango ni gisewinjo ywak jogo kendo gisechako keto chenro makare ma loso lwasino obed makare. Kwa sababu sisi hata ukibeba mtu kwa pikipiki, hiyo harufu, mtu akikaa kwa pikipiki anaanza kusema ni nini inaendelea hapa, ama kuna kitu imekufia hapa ama ni nini. Kuna jirani tumeona ameanza kumwaga hapa vitu takataka fulani. Si tukajua tu ni takataka ya kawaida, lakini after sometimes tukaona tu tunasikia area inakuwa na mazingira chafu, harufu inatupa, watu tunashangaa kuna kitu gani inaendelea kwa area. Sasa tumekuja tukachunguza tukajua tukapata ile takataka anamwaga hapo yenye anatoa huko, hivyo si takataka mzuri. Makastoma wanakuja wanatuuliza kila wakati, mumeua nini hapa? Paka wametutoroka. Chakula inzi tu hatukuli, wakastoma wanatoroka. Hawataki kutusongea, wanasema vibanda zetu saizi wametutoroka, wameenda mahali pengine kwa sababu ya hiyo harufu. Tulipata malalamishi kutoka kwa nyumba 10 na Mkasawa area kuhusu dumping ya waste ya kuku, na immediately Mkasaka tujulisha, tukakuja tukakuwa na yeye na immediately tukaanza kazi.